nnyo munange Joan n'abawesi. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo okutaggulula ku muggalo, amasinzizo bye bimu ku bintu byeyagguddewo era nga okuva ennatuuse ku lutiko eno enkulu ey'Enyamitanga abakristu bali mu ssanyu era nabalabye dda nga batandise okuyingira oba oliawo okusinza ku mutonzi waabwe ekintu kyabadde batakola okujja direct ku church era nga n'okweteekateeka ku church ng'eno kwatandise dda okulongoosa ekifo munda mu church kwegamba akeetalo k'amaanyi eri abakristu okulaba nti bagguddewo church. Gwendi naye essaawa zino ye Reverend Father Charles Ranga nga ono yakwasaganya ebyamawulire mu diocese y'Embarara era mu bufunze njagala ngende gyali asobole okutunyonyolako kyawulira oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuggulawo ku muggalo. Father, tukwaniriza ku BBS Telefina nsaba obuuze ku batulaba. Webale nnyo Catherine, nsanyuse nnyo kubeera wano ku byuma byaffe bya BBS Telefina. Oluganda lwange si lwesiga, nkusaba njogere mu lulimi lwange lwa mother tongue. Tushemererwa munonga ahabw'okureeba ngu mukuru w'eihanga kandi n'ebiragiro by'ihanga bitubasiise kwigura amakiriziya. Tushemerirwe n'omukasheeshaka shahemwe abakristu abarebera ekirango ekyo baijura aha twashoma misa murundi gw'okubanza kwiha batukinga. So mbwenu amashemererwa n'amaani mingi noorebana n'abantu bakutaha omu kiriziya, so nikirungi okureeba ngu ekiriziya kandi zigarukirwe ziiguru. Father, mweteeseteese mutya okulaba nga mugenda kwa mugoberera ebiragiro bino okulaba nga temusobola kuddizibwa ku muggalo oba omukulembeze nga tasobola kuddamu ate kuteekawo muggalo ku makereziya? Okweteekateeka kuruhu habw'okuba kutaahaho okweteekateeka okurungi tukakutandika omwaka gwahwire obwa lockdown y'okubanza obu bakinga amakereziya baheza bakagigura okuruga obwo amakereziya geetebeekaniise. Omukasheesha akanagezaho okutunga amakuru kuruga mu district z'eicu 12 ababuhweju abamukooma abantungamu ababushenyi rubirizi abasaserdoti boona abantu bangira ngu bo bataha bategerize ekirangiriro ekyo ahabw'okuba abengi bataha baine obudomora bwabo bw'amaizi kandi na n'esabuni buri itahiro ry'ekiriziya lyona naba hariho amaizi n'okunaaba kandi hariho n'omusirikare w'okureeba ngu baza kutaha omu kiriziya banaaba. Ekindi obundi orikuba yaheza kutahamu omu kiriziya ha myanya etarikushushana nkaha alitari obundi nkaha bukuubo bukye bw'okutaha omu kiriziya omu pews nooshanga hariho sanitizer. Omuntu yaza kutwija obundi arugayo ayeta sanitizing kandi abandi babiine nk'abakazi babiine obusanitizer bwabo aha alitari n'aha myanya erikuba neerunda n'abantu hoona hariho sanitizer. So mbwenu okunaaba n'okwejunisa sanitizers ezi kuruhu. Ekyakandi amakiriziya mingi bakagura eki barikweta temperature gun. Temperature gun n'obwo bw'omu obukupima obufuki na n'okwosya kw'omubiri obundi omuntu atakaaba arwaire. So obwo buri omwe orikutaha omu kiriziya nibaba buriho kandi babwine. Obundi abamwe babire batiine manda konka erizooba bingi bangira ngu nibaza kureeba ngu bagura amanda bagateeka omu bintu obwo. Ekyakandi tonsemberera ekitweta social distancing ekyo amakiriziya gaitu goona okwihaho obundi make g'omu kyaro konka maingi gaine okureeba ngu abantu basitama kurungi. Hati nk'ekiriziya egi yorikureeba buri pew nari buri ntebe neeba esitamirweho abantu babiri, rero enyuma yaayo hati bagaruka bagurukaho entebe emwe bagaruka basitama aha yakabiri nari aha yakashatu. So mbwenu ekintu kitureetera okwenda ngu abantu tibabasa kwerundaana banaaba omu ngaro kandi na masks tariho omuntu orikutaha omu kiriziya omu n'obw'okundebera aha ndi omu maisho g'ekiriziya n'okugira ngu ningambira ha TV ngu mumpurire gye konka abantu boona n'abasaserdoti n'abahereza n'abeshongozi boona nibaba bajwire masks. Father, mu bufunze njagala obeeko obubaka abakristu okulaba nga basobola okugoberera amateeka gano naddala nga Pulezidenti akaggulawo. Abakristu abarikutureeba n'abandi abaratureeba omu miringo yoona ni kikuru munonga okureeba ngu batuhiire obwetwazi bw'okushaba twagezaho twakuratira ebirikushabwa kandi obundi abamwe kuba kuheza obundi waruga omu kawaaye bwatoine masiki reebuka ngu ogenda ogigure
ugijware onaabo mu ngaro twehare kuzo mu okwerundana rero turebe ngu twaguma ntushaba mukama abokuba ninyesiga ngo ezeshare zitubire ntushaba aha radio bundu no makageitu nizo ziresire ekicabaho. Tuyanza nnyo Father Olwakadde tugenda kuba tukoma wano wabula omulabi wa BBS Terefina mu bufunze Father abadde agamba nti bo beetegese okuva olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lwe yalangiridde nti amasinzizo agajje ku muggalo agambye nti wano abakristu bakedde ku makya nga basanyufu era basomyedde ekitambiro ky'emmisa ekyasoose nakati era bakyajja wabula ng'agambye beetegese dda balina byonna ebyetaagisa okugoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 tewali kyonna kye bagenda kumenya oba social distancing obupima bwonna bwe bali binaba mu ngalo byonna bye bali kwegamba beetegefu ekimala okusobola okulaba nga bagoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga saako n'okugenda mu maaso n'okusaba nga bwe baweereddwa omukisa guno. Nkomawo gy'oli munnange Joan Nabaweesi.